kasarani annex mbere ya mbitika yao ya kwimathiira tigiti wa guthaka mbitika cia kimabũrũri kũrĩa magĩkorwo magĩthaka na timu ya bũrũri wa Angola tarĩki 8 mweri-inĩ ũyũ kiharo-ini kia Nyayo. Tukiweza kuparticipate kwa World Cup itaweza kupatia mademu kuinje chances kuonekana cause watajua talent iko Kenya. So sisi tumechukua kama task yetu ndio waweze ku acknowledge team ya Kenya iko na talent. Sisi tutaweza kufika hapo huku nje dunia nzima itaweza kujua tuko na talent. So ni task wetu. Well, the coaches are really and we have hopes, and also our coaches have hopes for us, and they know that we are going to win. Na riboti ĩyo ya Rising Starlets nĩ ĩraikorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjĩro gitũ ngatho cia mwanya nĩ